Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua karunia lewat Mukernas ini, dan karunia ini semakin bertambah karunia ini semakin bertambah dengan hadirnya Syekh kita, Syekh Profesor Dr. Isa Al-Masmali hafizahullah ta'ala. Beliau فالشيخ حفظه الله تعالى مشهور لدينا، والمشهور لا يؤرخ أحسن، لكن من باب الوفاء بشيخنا Syekh tentu profesor doktor di bidang ilmu hadis dari Universitas Ummul Qura Mekah Al-Mukarramah, dan alhamdulillah beliau sering kali ke Indonesia, bertemu dengan antum semua, dengan kita semua, untuk mempersingkat waktu, nahnu nutih lil syekhina al-fursah fi khilal nisf sa'a تقريبا، nisf sa'a أو أكثر. طيب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنني أحمد الله تبارك وتعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لنا هذا اللقاء، وأحمد الله تعالى الذي جعلنا مسلمين موحدين، وأحمد الله تبارك وتعالى الذي جعلنا تحت ظلال الأخوة في الدين، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المخلصين المقبولين. Syekh hafizahullah ta'ala berkata, saya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempermudah perjumpaan kita semua di tempat ini. Juga saya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kita semua sebagai kaum muslimin dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kegiatan kita ini. Wahai saudara-saudara, jalan Allah satu jalan. Jalan-jalan syaitan jalan banyak. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Beliau mengatakan kita semua harus berpegang teguh dengan satu jalan. Satu jalan Allah, dan jangan meniti jalan-jalan yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini, dan janganlah kalian saling bercerai-berai menyimpang ke kiri dan ke kanan dalam meniti jalan ini. Kata beliau, هذه جملة فيها أخطاء. الجملة التي ذكرتها مفهومة أو فيها أخطاء؟ طيب، أيها الإخوة في الله، إن الله عز وجل عظم شأن الدعاة إلى الله، فقال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فلا أحد أحسن قولا ولا فعلا ممن يقوم على ميراث النبوة، يدعو إلى الله ويرجو ما عند الله، ويريد أن يخلص الناس من عبادة الشهوات والمحرمات وغير الله إلى عبادة الله وحده. هذا أعظم سبيل وأعظم طريق. لا أحد أحسن قولا ممن هذا قوله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. Allah Subhanahu wa taala telah mengagungkan, meninggikan derajat dan kedudukan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya,
sebagaimana dalam firman-Nya, ya, tidak ada yang paling baik perkataannya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Tidak ada yang paling baik perkataannya dibandingkan dengan orang yang menyeru berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang menyeru kepada kebaikan, yang menyeru kepada ketaatan kepada Allah, yang menyeru kepada tauhid kepada Allah adalah orang-orang yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا أفضل الأموال عند العرب. خير لك رجلا واحدا خير لك من كل أموال الدنيا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda kepada Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an dalam hadis yang populer, seandainya Allah memberikan hidayah kepada satu orang lewat dirimu, maka itu lebih baik di sisi Allah dibandingkan dengan kepemilikan onta yang merah. Ya, onta yang merah ini merupakan hewan kendaraan yang paling mahal, yang paling mahal. Dan ini menunjukkan bahwa hidayah yang kita berikan, petunjuk yang kita berikan kepada satu orang ini lebih utama, lebih baik dibandingkan dengan seluruh harta yang paling berharga di dunia ini. Inna مثل الداعي إلى الله ولأضرب مثلا يسيرا لو أنك دعوت رجلا غير مسلم إلى الله دعوته إلى الله فأسلم لله وعاش بعد إسلامه 50 عاما أو 40 عاما فكل عمل يعمله في الإسلام فلك مثل أجره أو أنك دعوت مسلما لكنه مثلا كان لا يصلي فصار يصلي 40 أو 50 عاما فلك مثل أجره أيضا. Saya ingin memberikan perumpamaan, contoh. Misalnya Anda mendakwahi seorang non-muslim, lalu kemudian dia masuk Islam dan menjadi seorang muslim selama 50 tahun. Orang yang menjadi muslim selama 50 tahun ini, seluruh ibadahnya, seluruh pahala ibadahnya Anda juga dapatkan. Seluruh pahala ibadahnya Anda juga dapatkan. Demikian pula kalau kita mendakwahi seorang muslim yang tidak sholat, lalu kemudian dia konsisten untuk sholat karena dakwah kita, maka selama 50 tahun salatnya, pahala salat tersebut juga kita dapatkan. والأدلة على هذا ثابتة صحيحة يقينية. فمنها أن رجلا انقطعت دابته، قال أودع بي، يعني انقطعت عن حمله، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يحمله على دابة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا أجد لك. فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله، أنا أدله على من يحمله. فقال عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. فانظر إلى هذا المثل، ذاك اشترى الدابة وحفظها وأعنفها وسقاها ثم تصدق بها، وهذا الذي دل عليه له مثل أجره. Beliau juga menyebutkan sebuah contoh bahwa ada salah seorang sahabat yang tidak memiliki kendaraan untuk pergi berperang. Kemudian mengeluh kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian setelah mengeluh, Rasulullah mengatakan, saya tidak memiliki apapun untuk saya berikan, kendaraan apapun saya tidak memiliki untuk saya berikan kepadamu. Tetapi datanglah salah seorang sahabat dan menunjukkan seorang sahabat ini mengatakan kepada orang yang tidak memiliki kendaraan ini, maukah saya tunjukkan kepadamu orang yang bisa memberikanmu kendaraan?
agar bisa berperang di jalan Allah, maka Rasulullah mengatakan, ketika mendengar ini Rasulullah mengatakan, ad-dalu 'alal khairi kafa'ili. Orang yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dia mendapatkan pahala orang yang mendapatkan kebaikan tersebut. Kata beliau, bayangkan, orang ini cuma menunjukkan orang yang bisa memberikannya kendaraan, hewan kendaraan, cuma bisa menunjukkan, tapi pahalanya sama dengan orang yang memiliki kendaraan. Padahal orang yang memiliki kendaraan tersebut sudah capek memelihara kendaraannya, memberikan minuman, memberikan makanan untuk kendaraannya, ya capek. Tapi orang yang menunjukkan bahwa di sana ada orang yang bisa memberikan kendaraan, sama pahalanya dengan pemberi kendaraan. وجاء وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم فقراء جدا فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه ودعا إلى الصدقة فجاء رجل يحمل صرة كادت يده أن تعجز عنها فتتابع الناس فقال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. Suatu ketika sebuah utusan para sahabat dari luar Madinah datang kepada Rasulullah SAW dan kondisi mereka sangat mengenaskan, sangat membutuhkan. Maka Rasulullah SAW pun kemudian berubah wajahnya dalam keadaan sedih. Lalu kemudian Rasulullah menyuruh para sahabat untuk bersedekah kepada para utusan tersebut. Maka datanglah salah seorang sahabat dengan membawa kantong uang, ya, dengan kantong uang yang sangat banyak, yang hampir-hampir saja dia tidak bisa membawanya antara banyak dan beratnya kantong uang tersebut. Ketika para sahabat yang lain melihat, ya, orang tersebut membawa semua kantong uangnya, mereka pun berbondong-bondong mengeluarkan kantong-kantong uang mereka untuk bersedekah kepada utusan-utusan tersebut. Maka ketika melihat itu Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melakukan suatu amalan ya, suatu amalan baik dalam Islam, lalu kemudian ya, dia diikuti, ya, lalu kemudian dia diikuti dalam amalan baiknya tersebut, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. إنني وكذلك الشيخ دكتور لا نستطيع أن نعمل 20 أو 30 عملا في وقت واحد، لكن لو دعونا إلى الله عز وجل وتقبل الله فنحن ننام في بيوتنا وعشرات من الناس وأحيانا مئات يعملون ولك مثل أجرهم، فضل عظيم بلا شك. Kita tidak mungkin melaksanakan 20 amalan sekaligus. Tidak juga 30 amalan sekaligus, tidak mungkin. Tetapi kalau kita berdakwah, mendakwahi orang-orang lalu mereka kemudian mengikuti ajakan dakwah kita, mengamalkan apa yang kita dakwahkan, maka walaupun kita tidur di rumah kita, selama mereka masih mengamalkan apa yang kita dakwahkan, maka pahala amalan yang mereka lakukan itu juga diberikan kepada kita walaupun kita cuma tidur-tiduran. كيف كان أثر هذه النصوص والآيات والأحاديث على الصحابة الكرام؟ Bagaimana dampak positif yang disebabkan oleh hadis-hadis Rasulullah yang beliau sebutkan ini kepada para sahabatnya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi inni la uhibbuk. Wallahi inni la uhibbuk." ومع ذلك يبعثه صلى الله عليه وسلم في سفر بعيد إلى اليمن للدعوة إلى الله. تدري ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه لن يصلي خلف رسول الله وأنه لن يقابل رسول الله، وفعلا خرج إلى اليمن يدعو إلى الله، ولم تر عيناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فإنه لم يرجع إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الدعوة إلى الله ولأن إخراج الناس من الظلمات إلى النور يستحق كل هذه التضحيات في سبيل الله. Mu'adz bin Jabal
radhiyallahu anhu adalah sahabat yang dicintai oleh Rasulullah, sampai Rasulullah mengatakan kepada beliau, saya mencintaimu, sungguh sangat mencintaimu wahai Mu'adz. Saya sungguh sangat mencintaimu wahai Mu'adz. Tetapi Rasulullah SAW kemudian mengutus Mu'adz untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh ke negeri Yaman. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal perjalanan Mu'adz untuk berdakwah di negeri Yaman ini terpaksa harus mengorbankan keinginan Mu'adz untuk terus salat di belakang Rasulullah. Harus mengorbankan keinginan Mu'adz untuk terus bersama Rasulullah, untuk belajar di hadapan Rasulullah. Karena kita ketahui bersama bahwa perjalanan Mu'adz ke Yaman itu adalah perjalanan terakhir. Setelah Mu'adz pulang, Rasulullah SAW telah meninggal. Rasulullah telah meninggal. Jadi kata Syekh, Mu'adz ibn Jabal rela untuk meninggalkan Rasulullah di kota Madinah, rela untuk tidak sholat di belakang Rasulullah, untuk tidak belajar di hadapan Rasulullah, demi untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sudah menjadi perpisahan terakhir di antara keduanya. أيها الإخوة الكرام، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذه الدعوة؟ قال الله تعالى له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. كان عليه الصلاة والسلام يحمل هم إخراج الناس من الظلمات إلى النور، حتى بلغ به الحال أن قال الله تعالى له ما معناه: لعلك مهلك نفسك أثرا أو أسفا، مهلك نفسك أسفا لأنهم لم يؤمنوا ولأنهم لم يسلكوا طريق النجاة. نعم. Bagaimana Rasulullah SAW merasakan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, perasaan beliau di dalam dakwah ya sangatlah luar biasa. Bahkan sampai-sampai Allah berfirman kepadanya, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ على آثارهم ألا يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Kata Allah kepada Rasulullah, mungkin saja wahai Muhammad, kamu membinasakan dirimu sendiri lantaran banyaknya kesedihan dalam hatimu yang disebabkan ketidakberimannya orang-orang yang engkau dakwahi. فهل قلوبنا تحمل هذا الهم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور؟ Apakah hati kita juga merasakan keresahan seperti ini, sebagaimana yang Rasulullah SAW resahkan? وتنبيه أيضا، كل الآيات يقول فيها: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لا إلى نفسه ولا إلى قبيلته، وإنما بصدق وإخلاص لله وإلى الله. Juga Rasulullah SAW berdakwah bukan untuk dirinya, bukan untuk kabilahnya, bukan untuk komunitasnya, tetapi berdakwah semata-mata ikhlas karena Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada yang paling bagus ucapannya dibandingkan dengan orang yang berdakwah di jalan Allah, bukan di jalan bukan kepada diriku, kepada kabilahku, kepada komunitasku, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. أيها الإخوة الكرام، إن من فضل الله علينا إذا بصرنا وعلمنا وعرفنا سبيل الدعوة إليه، فهذا لا نمن به بل المن لله تعالى. فيجب أن نشكر الله أن هيأ لنا من السبل والمعرفة ما جعلنا نسلك سبيل الأنبياء في الدعوة إلى الله. Ikhwas sekalian, di antara anugerah terbesar Allah kepada kita semua adalah Allah menganugerahkan kita semua keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita tidak boleh merasa bangga diri. Tidak boleh merasa bangga diri, tetapi harus
meyakini bahwa semua itu semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di antara salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah konsisten ya di atas jalan ini, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. خلاص تواصل شيخ. فرصة وكي 10 دقائق. طيب نترك فرصة للحوار والمداخلة والإضافات منهم. Ya Syekh, kalau beliau mengatakan kalau ada yang mau bertanya ya, atau yang ya, bisa memberikan tambahan ya dipersilahkan. Barakallah. إضافات مشاركات يعني. Beliau menginginkan keikutsertaan, tambahan, ya, saran, ya bukan pertanyaan. Apa soal dia jais? Soal أيضا جائز. الأسئلة للمشايخ يسألون الشيوخ هنا. Kata beliau pertanyaan itu kepada para masyayikh ya. Ini merupakan kerendahan hati beliau. لا بأس أن تسأل الدكتور. يسألونك أنت. شايخ مشاركات، نريد مشاركات أو قصص أو شيء مفيد في هذا العلم في هذا الباب. Iya, kata beliau kisah atau يريد السؤال. سؤال؟ خلاص أنت هذا قبله. أيوة تفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana pernah melihat sebuah hadis bahwasanya Aisyah pernah berkata bahwa aku melihat seorang laki-laki itu lebih ganteng karena jenggotnya. Apakah hadis itu sahih atau bagaimana? قال أنا سمعت حديثا أن أمنا عائشة رضي الله عنها تقول أني إذا رأيت رجلا إذا رأيت رجلا ذا لحية فإنه جميل، يعني الرجل جميل بلحيته. هل هذا الحديث صحيح؟ طيب نسمع الأسئلة، بقية الأسئلة. silakan. كيف نصبر في الدعوة إلى الله؟ نعم أيوة مع قلة أتباعنا. ممتاز ما شاء الله. طيب نسمع الأخ الذي هناك. Berdiri kalau bisa. Iya. ويسأل شيخنا يعني نحن كلنا دعاة في المناطق. نعم. ونحن نقرأ كثيرا عن فضل الدعوة، فضل الداعية إلى الله، ولكن في كثير من الأحيان يعني ينتابنا الشعور بالفتور والكسل أحيانا في بعض الأحيان يعني. فما هي الطريقة لتفادي هذه الأمور؟ نعم أحسنت، هذا سؤال جيد. طيب هذا مهم. طيب تكتفي بهذا؟ طيب سؤال الأخ كان عن هذا الأخ هذا الصبر في الدعوة. نعم. كيفية الصبر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كان عليه الصلاة والسلام يواجه كثير من العقبات، ولكنه كان ثابتا واثقا بالله، لا يغير منهجه ولا طريقته أبدا. آذوه في مكة وآذوه في الطائف، ثم المنافقون في المدينة، ثم اليهود في المدينة،
ومع كل ذلك كان عليه الصلاة والسلام كالجبل الأشم لا يغير ولا يبدل. ولذلك هنا يأتي الاقتداء والتأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام في الثبات والصبر على كل العقبات، فإذا علم الله صدقنا سيعيننا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم. Telah ada pada diri Rasulullah SAW teladan yang baik bagi kita semua, termasuk dalam dakwah. Rasulullah SAW mendapatkan berbagai macam rintangan dan tantangan dalam dakwah. Banyak sekali rintangan yang beliau dapatkan. Di kota Mekah dari kaum Quraisy, kemudian di Taif, lalu kemudian di Madinah ada kaum munafikin dan kaum Yahudi yang merintangi dakwah beliau. Tetapi dengan seluruh tantangan, rintangan yang beliau hadapi, beliau tidak pernah goyah. Beliau seperti gunung yang sangat kokoh, tidak goyah. Oleh sebab itu kita semua wajib untuk meneladani beliau. Al-ayat akhirah. Naam. Al-ayat akhirah. Al-ayat akhirah. Walladzina jahadu. Oleh sebab itu kita semua sebagai dai harus meneladani beliau, dan seandainya Allah mengetahui kejujuran, ketulusan hati kita dalam meneladani kesabaran Rasulullah SAW dalam dakwah, maka Allah akan memberikan kita kesuksesan dalam dakwah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah dalam Al-Quran, orang-orang yang bersungguh-sungguh berijtihad, berusaha di jalan kami, maka kami, kata Allah, akan memberikan kemudahan untuk menempuh jalan-jalan kebaikan. وكان عليه الصلاة والسلام في شدة المتاعب يوصي أصحابه ويثبتهم ويقول والله ليتمن هذا الأمر، ثقة بالله عز وجل. فينبغي للداعي إلى الله عز وجل أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقة بالله والسير على طريق الله والإخلاص لله. Rasulullah SAW adalah seorang dai yang sangat teguh, sangat percaya kepada Allah, sangat yakin bahwa dakwahnya akan sukses. Makanya dalam kondisi mencekam di Madinah, kondisi mencekam, beliau tetap mengatakan, wallahi la yutimanna hadzal amr. Demi Allah, agama ini akan disempurnakan, dimenangkan, dimunculkan oleh Allah di atas seluruh agama. Padahal saat itu sedang mencekam. Ini menunjukkan bahwa beliau sangat yakin dengan Allah, sangat teguh keyakinannya tentang kesuksesan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amma idza kunna nadhun annana fi tariq ad-da'wah da'iman nudha 'ala karasi wa mikrofon wa naqul fadilat al-shaykh wal nas tuqabbil ru'usana, nadhun hadha da'iman, فهذا وهم من الأوهام، بل هذه فتنة لنا. Kalau kita selalu mengira bahwa dakwah itu selalu di atas panggung, ada meja, ada kursi, lalu kemudian kita dimuliakan, maka ini merupakan sebuah kesalahan berpikir, karena dakwah itu tidak seindah yang kita tidak seindah bayangan yang beliau sebutkan tadi. نعم لعلنا نكتفي بهذا. السؤال الإخوة الذين قال يعني فتور. نعم ما شاء الله جزاك الله خيرا يا أخي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لكل عمل شرة، يعني نشاط وحماس، ولكل شرة فترة. فالإنسان تمر به أحيانا أوقات فتور، لكن المهم أن يعود أقوى مما كان، وأن يكون فترته إلى سنة وعدم خروج إلى غيرها على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. النفس البشرية يعتريها مثل هذا. ومن أعظم ما يحمل النفس على النشاط أولا كثرة قراءة القرآن وكثرة ذكر الله، ثم أيضا أن يكون لك إخوان من إخوانك في الله
تعينهم ويعينونك، تذكرهم ويذكرونك. فهذا مما يعين الإنسان ويذكره ويعينه على النشاط للدعوة إلى الله تعالى. والله أعلم. Rasulullah SAW bersabda ya, terkait dengan futur tadi, bahwa setiap amalan itu ada masa rajinnya, ya, masa kerajinan kita di dalam. Di setiap masa kerajinan kita pasti ada yang namanya keletihan, kelelahan. Ya. Pasti ada yang namanya keletihan dan kelelahan. Ya. Oleh sebab itu, ya, hendaknya ketika letih yang merupakan hal yang normal, ketika kita letih dalam beramal, malas pada saat malas, futur, maka hendaknya rasa futur ini tidak mengeluarkan kita dari sunnah, tidak sampai mengeluarkan kita dari batasan-batasan sunnah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengeluarkan kita dari situ. Dan untuk mengobati futur ini, maka seorang muslim harus yang pertama banyak membaca Al-Qur'an. Kemudian kedua, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah berteman dengan orang-orang yang soleh, yang dia menguatkan mereka dan mereka pun menguatkan dirinya, saling menguatkan dan menasihati. نعم، انتهى من الأسئلة اللي هنا خلاص. أما سؤال الأخ، نعم، ورد عن عائشة رضي الله عنها في مستدرك الحاكم أنها قالت: نعم، سبحان الذي زين الرجال باللحى. ولكن أعظم من ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفائها ونهيه عن حلقها. Kata beliau yang kita tanyakan tadi tentang jenggot, ya, kata beliau memang ada hadisnya dalam Mustadrak Al-Hakim. Aisyah mengatakan, Maha suci Allah yang telah menghiasi wajah para laki-laki dengan jenggot. Maha suci Allah sebuah takjub, bahasa takjub. Maha suci Allah yang telah menghiasi wajah laki-laki dengan jenggot. Tapi kata beliau, yang lebih penting dari itu adalah perintah Rasulullah SAW untuk memelihara jenggot, membiarkan jenggot, memeliharanya dan tidak mencukurnya, kata beliau. Itulah yang paling yang lebih baik daripada ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Walakin li ta'liqun khafif min tala'ub asy-syaitan bil insan annahu yaqlibu alayhi al-ma'ani wa yughayyir 'indahu al-mafahim. Kata beliau, saya punya catatan terkait dengan hal ini, ya, bahwa syaitan kadangkala mempermainkan seorang insan padahal kesalahan pemahaman, ya, kesalahan pemahaman pada terkait dengan hadis-hadis. Wa 'indi soal, hal min al-anaqati wal jamal tul ath-thiyab aw qisaruha? Ya, kata beliau, saya punya pertanyaan untuk semua. Apakah merupakan bentuk keindahan kalau pakaian itu panjang atau pendek? Mana bentuk keindahan, pakaian itu panjang atau pendek? Tidak ada jawaban. Ada? طيب، على كل حال يقول على حسب العادة. انظر كيف تلاعب الشيطان بالإنسان، فزين للنساء تقصير الثياب على أن هذا أجمل، وزين للرجال تطويل الثياب على أن هذا أجمل. Kata beliau, ya, perhatikan bagaimana syaitan mempermainkan kita semua. Bayangkan syaitan menghiasi pada perempuan bahwa memendekkan roknya itu adalah sebuah keindahan. Sebaliknya dia juga menghiasi pada kita laki-laki bahwa memanjangkan pakaian sampai lewat mata kaki itu juga sebuah keindahan. Itu merupakan bentuk, ya, godaan syaitan kepada kita semua. Wa unzur aidan ila katsirin min asy-syabab alladhina zayyana lahum halqa al-liha, fa idza ra'aw mashhuran min mashahir al-gharb taraka lihiyatahu fa'alu mithlahu. Kata beliau juga, yang mengherankan adalah banyak pemuda yang syaitan
menghiasi pada mereka bahwa ya ganteng itu adalah dengan mencukur jenggot. Ya. Tapi ketika mereka melihat idola-idola mereka dari artis-artis barat, ya, idola-idola mereka dari artis-artis barat atau aktor-aktor barat memelihara jenggot, maka mereka pun mengikuti aktor-aktor tersebut untuk memelihara jenggot. Ya. Jadi bukan mengikuti Rasulullah, tapi mengikuti aktor-aktor. وفي هذا الختام أذكر نفسي وإخواني بالحذر الشديد من كيد الشيطان وخبثه ومكره في طريق دعوتنا. فأحيانا يدخل علينا بالإعجاب بالنفس، أو يدخل علينا بثناء الناس، أو يدخل علينا بالمراءة دون أن نشعر، أو يدخل علينا بالمباهاة، نحن أكثر أو أحسن. قال بعض السلف: لا يرفع لمعجب عمل إذا أعجب الإنسان بنفسه. فيجب علينا الحذر الكبير والأكيد من كيد الشيطان ومكره، نعوذ بالله منه. Di akhir kuliah singkat ini, saya memperingatkan diri saya dan para ikhwas sekalian agar berhati-hati dan waspada dari makar dan tipu daya syaitan. Berhati-hati dari makar dan tipu daya syaitan yang merasuki hati-hati para dai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para dai yang merasa ujub, bangga diri dengan dakwahnya. Para dai yang merasa senang dengan pujian manusia. Para dai yang berdakwah hanya untuk dipuji tanpa dia sadar. Para dai yang hanya berdakwah demi untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, hendaknya kita semua waspada dari ini, dan para salaf mengatakan orang yang bangga diri sambil melupakan Allah, orang ini amalan solehnya tidak akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. والوصية الثانية أن نتشبه بالصحابة الكرام في تحقيق أواصر الأخوة من داخل قلوبنا وإقامة حقوق الأخوة ومنها التناصح فيما بيننا. فقد كان بعضهم يكتب لبعض وكان بعضهم ينصح لبعض حتى نكون عونا لبعضنا في هذا الطريق الذي نسأل الله أن يتقبله. Wasiat kedua adalah mengikuti kekuatan persatuan para sahabat radhiyallahu anhum yang saling merekatkan satu sama lain. Harus ada kerekatan di antara para dai, para kita semua. Keakraban, kerekatan ukhuwah. Dan kerekatan ukhuwah ini berkonsekuensi pada saling menasihati sesama kita. Saling menasihati sesama kita. نكتفي بهذا. نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا بكم في هذا المجمع الطيب، أسأله تعالى أن يجمعنا بكم في جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك. اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشكر لكم أدبكم وحسن أخلاقكم. أسأل الله أن يتقبل منكم. Saya berterima kasih kepada jamaah sekalian atas kebaikan akhlak, kebaikan akhlak dan sikap konsisten untuk mendengarkan kuliah singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana juga beliau katakan tadi, sebagaimana juga mengumpulkan kita semua di sini, juga mengumpulkan kita semua di surga Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Beliau mengatakan jazakumullah khairan. Syakrullah. Barakallahu jazakumullah khair Syekh. Insyaallah.